Mayam bukrumzari impact news ki Manung Hutna miyang tabri punang po aham tram oksari lonya na hauzik mikhalgi maya yoksalapga 11 hour yoksalapga lonya rasi dol mayam khakna ngasi handaki lakhdra tram atu chuba Manipur Bidhan Sabha mikhal asat sakti pai da biya de bigi mongda manifesto kya puthok kare amasung meeting kya pangthok kare India ki prime minister amasung Congress ki national vice president laktra phau da vote khomna kare adu laksani wafum di handaki khogi manifesto si khogi bible gumbani gita gumbani na hainari political parties sing oi prajam yam da pigi da khudolda adu hariba sing sidagi amani dang lokho sarkan da tasinama Manipur prajam yam da masda saiba wasap masda piriba commitment amasung khogi thajaba amasung khogi promise fam sing tasinama thau othopang ngamudang ngamoi da haiba honglai for example Manipur territorial integrity ngakani haina BJP ni sorry Congress sorry two major political parties adu lebak thibadi UCM amasung CCS ke na sathaba khogi signature campaign da khogi mioi chama kuntare muk lakpadu gi matung adu khak natana chief minister deputy chief minister amasung even khogi speaker phau lakte haba fum yauri sahi trama ising pithak pang muktraba Manipur pumbada sahi lemhoriba manga sida fourth consecutive term da ising loine pithak kan BJP na su sahi manga bu palagadi ising loine pithak kan haba fum yauri Manipur da sahi tratuk hena Samilana khogi sarai hendna after sa lok tho aduna tan ba davi du pibangam khidrebasu akhoi segment rate tagi lok thokram ne adu mathangi tam da Manipur pum tagi lok thokena Congress ki manifesto da mu yauri asumba wafum kaya ma yawbani na tamoda ihana na social scientist na rasiti yawbudin ti social scientist na khara dian khambirang do male simbo films da anigi thami two major political parties ki thamo manifesto si ta singnam kadai phau da masibu deliver to ba yabagi thajabu ithop se kadai phau lein lobi sajan akhoi gi Manipur gi miyam na yam matam sang sum lakpada vote mamangi election manifesto miyam se masi from the very beginning stereotype phangmadagi ngasi bawba lakpasida amata thabak oin tawgi belete thabak amata oin thabak tawgi belete in the sense that akoi hainai dana ko vote mamang da di manifesto miyam je jagoi saramani vote elori ga briefcase mamda tumgrane na masi maramju akoi gi miyam na masi yam hena thawai yaw dabagi maramju ma leini aidi leine de Sokat pelam da tauri basina magi manifesto da uraga adum vote si khomna dra toknari ne ba kaino da miyam ju madu khanga kanda handa kisi togre si togre handa tam si togdre khotre ga ji loi khangnei dana akhoi gi ji Congress ki ju manifesto pi re ko adai de BJP ki ju mai vision pi re ko adam masi loina baksi miyam ji kyam jam na khangan lamga da ge khangan lamoi da ge khang rai akhoi gi da isai gumba adai symbol gi kargi wangang ba yam tai ko aduga magi piriba manifesto oigera vision oigera document oigera aduda pura ta yumbam oiraga miyam public address to matamda yam mong tana nei na bagi posi ju khara tawdeba adu nei nadri jina maram kargi noida interest lode ju khangmani ko adu miyam na ju taning mo pok ta su lei maram di haigi ba miyam je amta torakte na thaina ngalingeda steroid phang matung da koigi MPP gi ga magi kenosida manifesto da cheng share da lupa ahum ma ani ha pini ga ne ba adu kum de tang him ne adagi ising phangani adagi di mai phangani hayak to amti yaw di da na ko hayak to myam du hairi bum myam ji de ngasi watana zum lai se territory integrity ki su kanni ha ba si loi hairi hayeng section la kan da civil society loi tholkani adagi apspa ki su haini aduga aseng ba tor kan da dum tasin na ko tawhom thopane dum tawba adu adu ngatra su agi film de leba adu mai lei waja tang ko same question simak ni ko tasina mo masi khogi prajam yam sina yamna pangba him beira yamna ignorant oi begira natraga akhoi si samna for example America gum de presidential election ga tawum tamda pasa pir ga vote khomba khorpa masal por Manipur da sate mokhogi di mi je khale moi loina ma khogi self sustain oi ba family ngaktani na mokoi mi je phabu khale adu Manipur da di ngasa gi lai re bugum ba nang bugum ba mayam dina paisa khara phangalo khudong sa ba khara phangalo re habi khudong sa ba gi simba mayam amakak leibani na sarkar na khogi manifesto da pangai zelaka kaskwai da hayang ka hoda pon policy ni pi ka ho pon habi kan wase tasing no political parties sing leader sing si wakhal na masi leibu man bigro wasa election matang si tamga ching khrakhen ni tamga sina party gi thabak khara chatle ching da di party have si maming le hojik hawkhra chahi khara matam dagi amuk naron gi amuk chatle ba sagei gi natraga mi do ina chatle mela mi o ina chatle ba adu kanna kukin pi hoina che si chaire free and fair election le selection ga
นำผู้ศาสนกีคุยเปลี่ยนเครีให้นะพระอาจารย์ในคุยเจ๊ใจเป็นเนี่ยปะอิมเปียแกเลยเดือดขังเดียดูสำคัญเอเรียเดดีมาคุยดูสปอร์ตสยามเลยดูนะมณิปุรดาหุจิกคุย every election ดา manifesto ให้กิดระ propaganda ให้บัตรเนี่ย propaganda สยามเลยmana pam pasi ado semyang bada BJP siyam le Congress am le ado dai na semyang bada borot manifesto in uya pa ayam pasi continuation or borot ado na gi motte di Manipur model lam puthok te ba sida state chana to oi ta chatna Delhi gi han CPI kang bona Moscow gi borot over type to aduin na karina di corrective oi na chat pa oi git viable practicable oi na chat ba adun oi na adu public na di election manifesto have is thaajable le te ba problem si maram di how kraba matam de su implement to da ni adu ga ekoi ta chan roi to mayam oi roi to mayam saye ba handa prime minister Modi la ga Manipur da mili te hai wum di mana bobin thina chei bi khredna adu mana karino magi reality ma wat pamana boino wi oza thangko sen sta piri oza lan sa maruina hojik lei ba films da hui rasidi tol sings na ngasai gi semjang sajan ba wahai si yam akho gi flowery language hai tare yam sugar coated speech kumba simba me am sa hapaga ta singna praja myam si khumage adu du any course ko sakti paidia de bi film si ta singna lei bagi film oiram ni na asingna rasidi dol gi manifesto sigi one dog si khun lei ni lawya lei ter su yai na lawya tasena manifesto aduga moina vision document ke puthui ba mayam si akoina fill to bada laibak sigi core issue khar legani na khalle core issue sing je address to da bata ragadi khudam moina ngarang na handani akoi icha Robin Hood sigri se then others issue mayam na pull kanda akoi mayam se lai siri sida lady ba issue mayam sing sida khudam moina se achoba migrants ki issue lairi second akoi gi siri sida akoi gi people mayam sigi howji data da ba aduga akoi marakta ethnic divide to ba mayam ama lairi then akoi gi natural resource mayam se phuktana pu gi da wi lairi maduga development ka kamai to dana compromise to na doino loktak project na for example sahi amada loktak project na 7,000 crore pu gre hare Manipur dagi madu thijan ba sangi madugumba mayam du da address to dana yamna yang ba to ti singumba mai gumba da to dana laiba se yam sengna akoi gi question di survival ni aduna any welfare state ki kano se akoi gi magi mathok se ani khangni one is protection aduga another one is promotion adu protection ji da akoi na yamna laibak thidi badi high ba issues mayam ama akoi gi marakta tasandana akoi na am toina haijaba horizontal or ethnic conflict mayam ama leiriba aduga vertical conflict leiriba mayam se masigi muknari ba tawnari ba mayam se karigino haibna root ta thiraga root tu da ngasagi vision document or manifesto mayam do tung da dana akoi gi mayam gi marakta khena dana phurup mayam gi mato uhalliba akoi mayam machet tana haliba loop mayam ama machet tariba masigi mayam people wo hanjan divide to wada ngasagi akoi yam chengna India se apunba India ni achoba India ni hairakpa matamda federal ni haibam di yam toina palle but federal gi character se regional parties sing se lakpa matamda di federalism gi spirit se masi South India gi state khada da natana atai da di humdi aka da national party sing na federalism gi spirit se hat na bu hotna rakpa haitare aduna masi kai gi no hai kana Manipur gi di laibak thibana mikhal haiba se hanjan na aikoi gi miya bu namthak to bani kamaina namthak to ge haiba matamda aikoi gi 1949 gi maza agreement asigi matung da 1952 da to gi ba election fizona boycott to gi ba election sidagi Nagaland da boycott to gi election gi matam sidagi hawrakan da hauji phawda aikoi gi oiba aikoi na yajadana aikoi gi right maya mama kadamba right aikoi sovereign right do makoina matkriba adubu hanjan na miyam da udana ba toti isingi maigi thong sabagi wari da ngahul laga thammakanda aikoina manifesto da aikogi people na phawga da core issue do aikogi isana isabu rule tawjabagi self governance ki natraga self rule tawbagi home rule gi adugi lairiba
issue adu ka hol lakanda madu la akanda dani ai khoi issue me am je address to gadawri se aduna madu gi yamna ai khoi da phangpham tokpa autonomy aduga instrument of accession gi matung ina yanaki ba external affairs defense and communication natana manipuri madu enjoy to gadawni haiba pot ado haida kani haiba gi hojik su mikhal to hol lakanda indirect rule gi another mawong ama ai khoi da uhal lakanda akoi direct rule to the bida Manipur gi chief minister am lai na noi gi people na noi bu rule to ina hail la kanda hanjan miyam chi bu minam bane na okay tamon so make sin tak piri du Manipur gi chief minister sumana minister am khak lai election pang thui mikhal pang thui di haire adu for the last 16 years samilana sarai hendana afas pa lok thu ri fil to have kanda Manipur sakana tag de masdi akoi state nangam de masdi ministry of home affairs center gi makha yam sangi kholi akoi na tak lok thok prisdi praja gi sentiment yang kan saben assembly segment gi lok thok pani kaina matam du makho pung ngang ki bang tane adu handati kari gi no handati state government gi thona sam de kodong no su mu gi mathang gi tam je fourth consecutive time it congress comes back to power all 60 assembly segment de lok thok kan hai sigi point sida tamu kadai phau do thaja ba yain lo ta sena poshak ani khak yeng ba ya na khale akoi tamu dana bi hoi akoi si matam du da akoi matam du kara clandestine hai ta re akoi phong tana ta ga su apun ba loop to ba matam 2004 isan manorama lai gi da matam chi da kanna chenmi nei tamone khoi se ada matam du da khoi na law gi ba se maduni ada matam du da yamna ta seng namak militarism gi Indian militarism gi athiba masak am utpa matam du da di tau gi draga hojikti yam seng na like akoi situation china permit to pagi mawong da akoi masi loktho ani na hari ibase ta seng nama aina khanjaba da di aikoi ga lamba nariba party singdu dagi khenaba masak ama puthokna bo hotna bada yamna akan ba agenda khara paihou da ba yade haidana vote bank politics mali aduga tasena masina long lasting oiba aduga yamna matam changna chatkadaba solution amadi adugi mangdudi miyam da tasena madu mangbirunu masi tasena ngahang haki oiba koina khangjabada hana ju khangre masina di kasu akoi de kaiguma makalgi kahetare aikogi security haitare when we talk about human rights and security aikoini human rights or security sing ngang ba matamda aikoina uri base akoi manipur di fact encounter adigi mi manghan gi ba masi oina udana leire what about aikogi leide ba right myam aikoina phangpham tokpa se isam samna ai khudam oina ma hajage aikoi india ni haire aikoi hoji wadana leire people se blockade ki adugi myam tatana ware karigino aikoina pung taraga mari lapa pung taraga manga pung kun thoga da Guwahati digi aikoin pot puraga laktoi ke koino pung mapal lapa dimapur digi pung pot pura lakto riba karigino international free trade agreement ki nataga international gi boundary gi border gi trade la na haiba taraga di karigino pung ani gi hongi manung da leiba more digi accessible ohenda dana aikoi si laitho andri si ke koino why aikoi ji yam luhal thau ting halle matam mangalle pot sing du hong na phanga du phangdre aduga akoi people da yam toina hai pot hong han ni pot hong an ni okay habdi tang ta pui semaro ina yam feasible oi practical oi pot tu auragadi madu modu yarogadi ta sino manifesto da na visual document yawaning hebni ta sena akoina lai se india gi state suet haitare masigi law regulation mayam si da ngawg da na leire manifesto si di people na igadabane not by the parties vision document ji aikoi gi people gi oiba vision na thamgadabane ain khanjabada haidi china gi nahan aina yengjabada kamai to ge bu cctv de yeng matam da yam nungai bam leheba hojik chinese gi model da every family gi family vision nama family planning ama aikoi di family planning hai population control oin khan gre family gi chahi gi oiba chahi manga gi oiba plan ma tawriba ai gi sa si kai oheni adu eta di hojik tagi ai kamai sagat kani akoi imung gi oiba vision nama kai thamgani akoi corruption tawgum si akoi adu tawgum si amata leiteba akoi je tasena machet tara ba family digi hawrabani adugi mi gi nai nahan singapore gi da education gi naina kanda social family education haise akoi gi family sing se social family oidreba akoi gi family sing se yamna individual oiba individualist oiba family ngakta oire e chekpan na khajal lakanda aigi mung sindang nungai ka thangna badu kaudaba sorata nataga luhong bada poyeng chong piro ga aisi noi de helena madugi hierarchical oiba yam nokning ba kainom da khoi hinga ga nungai ba adugi mayam duni ne khoi ujobada manipur da anam mana election da thole email se madugi isolate tawraba
मियाम दुने मीसिंग दुने हो थोले इसे आइसोलेट तौबदिना ग्रेप तौबदि यम लाइव खुदों चाबम लौगिबन मे लौगिबन तामसी मतंग दा मुक लाक्सनिंग सी हजकी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्स कांग्रेस गवर्नमेंट ना अखोगी मथंगी ताम दा इवोटेड टू पावर मोइ लथोके ना हाबनी अदु मखोगी मैनिफेस्टो दा कैनो सी अखोगी फेक इनकाउंटर गी तौबो खोपसी इन्वेस्टिगेट तौगनि मरा लेबर सिंग तौगनि करप्शन तौगनि हाबे फुम मदि मुक यावदे अदु नकन अमरोम दा मुक बीजेपी ना मुक हाई पोसी फेक इनकाउंटर की पैसा साब की तुंगा मुंसगी याम स्पीडी इन्वेस्टिगेशन तौगनी दुगा राइट ट्रैक तो पुरकनी हैबिगी पोसक मखक यावरी तम सि मतंग दा लौ या सकताय होया मसी कॉन्ट्राडिक्टरी पोट अम मानम यावर कमाय साजन केनो अखोगी से स्टेट पाइबा सरकार दुने दिल्ली द पाइबा सरकार दुने मानरगदी से खुदमोइना यूपीए लेरिंगे कांग्रेस लेरिंगे ददी से स्टेट ने पाम पोसिंग जी सेंटर की इंटरेस्ट है अगेंस्ट तो वो आप जानते अखोई यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट का ना पावर जी ये नजर जुको अखोई दिल्ली की वैना याम है ना सेंट्रलाइज तो है बको से 97 सब्जेक्ट तो लोअर में तो पेन दना अखोई 47 कंकरेंट अनिमक की दुदजु लोकसल लेई ने दुगा हेन स्टेट के जो कुतिंग से लेई ने मसी मखोइना कलरेबल लेजिस्लेशन ने नको से कुदम ना एग्रीकल्चर स्टेट की मनुंग दले जबदु सेंट्रल स्कीम दे इरिगेशन का तोक्सलादी दिल्ली ने दुम पैसा लेदना सुमाइना दिल्ली की डायरेक्टिव सिरा इवन प्लानिंग बाव अखोइना माइ पाके दबई मरम से प्लानिंग जो मखन याम लेरे डायरेक्टिव प्लानिंग गाइजिना डायरेक्शन डायरेक्ट पीरगा प्लान जी तौदोइने अदुगा अखोइगी पर्सपेक्टिव प्लानिंग गाना सांग नेंग विजन की पोसे सिजु लई तोंगान तोंगान मियाम की ग्रासरूट लेवल दगी साइ अखोइ असन हाइसे ग्रासरूट लेवल दगी लोखलागा पीपल्स की एस्पिरेशन द पीपल की वॉइस द बेस्ड ऑफ प्लानिंग बेस्ड ऑफ मैनिफेस्टो बेस्ड ऑफ पॉलिसी दुने अखोइना पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का हाइबिगा नोबगी चैप्टर में इंडिया दा हांगई से को अदु चीन की पोटनी तसेंगना कांग्रेस ना होजिकी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्सी तसेंग बदी यामना मुन्न खंजल रगदी को लेंगा पसिंग सिंग मथक याम साव याम जानी मरमदी मसी मपान की मीना हाइबदी अखोगी लोकल प्रोजेक्शन ऑफ द परमानेंट इमरजेंसी हाइबा कोई इमरजेंसी थमदे गायगा अखोइदी इमरजेंसी लेनेबा मरमदी अंगांग द पोलियो पिथकपगी वानी चिंगकने अदनको अदुगा अंगांग दोना पाखंग फारकान द कामनिंग बद कापा हातोगदी पोलियो पिथकपगी मथौ तादे अमाय तोना मरुइना हजिकी लैरिब पोसे होय कॉन्ट्राडिक्टरी ओइब्रा कॉन्ट्राडिक्टरी ओइ अदुगा तौगे खनबु तौबजु याय मरम दिगा बीजेपी लेरमिना सिदा कांग्रेस लेरगदी सेंटर का माय कॉन्ट्राडिक्ट तौनना बा कॉन्फ्लिक्ट अमा लेनना बा सागन बजु तौरनी गाय तौबजु याय सरकार पारगदी सेंटर द बीजेपी लेबिना ओइथोपय याय सिने अदु इन केस कांग्रेस लागदी आदा कांग्रेस लागाबो नते सिदा कांग्रेस लाखपा आदा बीजेपी लेबि तौबु याय मुंग नरकपदा आदा बीजेपी लेरबा सिदाजु बीजेपी लेरबा अदुजु लुइबा मरमदी सेंटर न पामदु तौबु याय अदुगी वाने अदुगा होय मागी मैनिफेस्टो अनि जी यंकान द खोइन उरसी मालेम की ओइने यानरीबा पृथ्वी को चनब पॉलिटिकल फॉर्मूला की पैरामीटर अनि लेब से एनी प्लानिंग द एनी पॉलिसी प्रोग्राम से मदा मदुगी ममी ताबदुनिदना खोइना मैनिफेस्टो हाइजे सिदा ख्वाइदगी मरुने इंडिया की पोट पैरामीटर अनि ख यंकान द मियाम जिंगजे नंगन लेरिबा प्रजा मियाम जिंगजे नुवाइरबरा से पॉवर्टी अंडर द पॉवर्टी लाइन द लेरिबा मिजिगे काखनब करी लेरे तौदे अदुदी मा अखोइना why we are talking about the poverty shortage of income natro shortage of income dudi income la natro income la pui kari imte yaw de ko number 1 number 2 dana akhoi yamaroina governance ki good governance ki khwaidagi yanglin charu orisu human right protection ne ba maduju akhoi gi da kayam yamna how far protection to godoi no ju khangdri ba bjp ka congress ka hojiki fair encounter oigera armed forces special power kira loina baksi yamaroina लेरिबा मरीजी अखोई मियोबे हकन बैनेबा अदा हौजिक सी उना फगलैजे मसी करी से कना सकदगदा इट शुड बी गोस टू द एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी ने नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड नतेबा अदुना आईडी आई साजन आईडी याम कुबना हाइनिंग द्रे हाइब तारे ओके हाबदी पीरिबा मखोगी यावरिबा कमिटमेंट पीरिबा एक्सपीरियंस प्लान सिंग तसेनमक थाबोइना पांगथोकदबा मानद ममांगदिसु पांगथोकतबा अदो पांगथोकपदसु लुगदबा मानबा पॉलिटिकल विल यावो थौना लेबा पीपल्स की पल्स खंबा अदुम बम संग हेबनी मसिंग चंगदना दि सी वखलोन चेंदना दि मसी कनोसी ई द चेंदना दि कदुंग दे ओइथो हेबो फुंदी कदम तक हायो गिव इंडिया की से ओवरऑल इंडिया से दि करम बकांद फगदौनो खंद्रे अखोइना सुम यंगजबदि फररोय फररोय हाबदि all the family of India se
say family is the units of the state ni dana state becomes the unit of the nation ne ba ada overall India ki family me am ji family ki magi administration je dictatorship atane ba magi imung du gi an du na haibu du tok dia roi ba si to vote pa ba aina thadu ga thadu ga dami ga to loi tong nei ne ba India ki family loi na maksina dictator waraga leiba khunga ki political systems and democracy wa be ja election na ba suya ya ba ado election ju mami tani amada ju tani dictator ki mong ju loi tane ba maram di family je democratic oidri okay democratic oiba koi right from the grassroots level koi family de hoba da ka oi adu kana mai real democracy gi meaning du khangba ngamgane bani yamna phajaba fum siga loinina matang sa break mo lobse ke break matung da koi thuan ke impact news ki Manung Hutna miyang ta dan lebi break matung da miyang ta briba punam po amkana tran oxari oja THANGKHOSEI mung khangjaning si BJP ki Amit Shah na mutam da if BJP is voted to power hantaki matang sta akogi Manipur se within 5 years ta model state mo hen gani habam yauri nakalom da chief minister na mana top political speech sam da BJP na haibe khudam si oida pa da ma tana sumba mate yaude na mo hairi ani siam contrasting oiba character ngaktani ado amuk swai choice khanga da am leiri kari ha kan da Congress is past Congress se ho rei ye BJP is present and future ne mo hairi yam phajab ka aktan khundu khunjin tawni bo phomse ade amarom da Congress sai si strong team am leader ready to sacrifice life for the cause of Manipur ado who is the challenger from BJP na hairi pulap se kan da ani si khundu khunjin sida kadai bo da praja gi khan bu yabu mali na taga vote ki sine na maru ba man bagi wakhlon ma mi ta bo bro azat thamoi de kai phobi BJP sina power paidre ba state de dream ne vision du ne ma kon hai bisi Congress na they have tasted power 15 years bakoi ye achievement si ayam phong de whatever they have done for the state adno handak Amit Shah khak na te prime minister la phawda ayam ba si milo na sum jeng bada BJP side sina promise khak ni from the Modi side madi after promise after promise ni fulfill to put mayam na sakhi ni khara di wat pram khalle suppose the account hang halle why di laira ba ei kun phawda as mayam phara account hang bisi hapte ba BJP di promise party han min hap mu khalle ba khara bold step logo demonetization ko midi le ado this is bold step ni but bako yam ba promise di fulfill to gut khrawal le uyik ki lahan Rahul Gandhi la put ebo chief minister Bobin have duty magi achievement na yam haire fake figure mo khoi based the web BJP sina ism yang bada karena beating edit boost da manga ma chat pa mo le haba maram dia risu mo khoi power pai de mani na ba khoi substantial tong da ba evidence to phangdri atu to is good jahi mga manung na Manipur model kano ogini hari is good we welcome it adun khen na bese ado ngasagi chief minister na hiba BJP na hajin haibe khudimang se oida pa dang aktene si oja support to bra to dabra adu di chief minister statement adu en hai di khoi di chief minister ki full support unta bes leite ayam ba promise fulfill to da do public the fill to ha bani BJP ojan sa matang slak saning siam ngai ba matang yaure maruina akhoi gi 10% Mr. Ivobi we will replace with 100% chief minister na mu hai chief minister nam na sauna madugi pramanam pibung amadi if found guilty ai jail sang bada madu singna ba karim ta leite hairi amuk Amit Shah masung BJP gi leader singna mo haina magi 10% have kan da karamba akhoi si de iner ga 10% sibu lona gi bribery bu si de inabra mo hairi adu magi 10% have mingsna iraina na dum phungdo obani adu akhoi BJP na por paira kan da di mo koi na haisi soidana mazita mara leba sing akhoi ka leba adagi topa mapalam the flat lady ba khotliba adagi asset ma tor myam singse sukso chu thikal mo behind the bar thamgani hai amuk chief minister na mo hairi congress ta mo hairi sahi ani hum gi mawang da loktak scam gi hack guilty person phangade mo behind the bar thamgani ngasi bo thabam da tawde hai ani si yang kan hantigi blame game si tam kari ma gi praja da singat pa ya masak yaw na traga praja singaw han bagi masak la na traga ani sina thakti pa ya da gi pot mo yaw ra kari lebi malitam tasena hai taragadi blame game di hojigi starting from corrupted oibududi nahan Congress ki Vice President Rahul Gandhi na lakpan numitu da maroi na manasu Modi masamak se case me amam lay adu me amam lay na site or midune ada hojiki question di yam luri badi
akoina ujabada is not any group the haijabagi wana chadabada ko akoina ujabadi hojik lepi basida okay atop political party the phrase karawi but most of the any party the Congress or BJP mainly hoji panbiri basida akoina ubada tasena hekta yamna anova hana vote yaugidaba hana minister oigidaba fresh oiba achumba tawgi na akoina tawlakani na thajaba masing so num khara num walap tawba male already akoina people na tested ngakta aduna yam luisi maduda 10% gi pot sidi not only akoigi hojik leiba mayam sina taba atai de so num madu chapchana boomerang tawlakani khale aduna madugi potu ta ngana badudi nganga ki khana bagi ama tawna bagi lekai de lawna bi ta ne na khale di thodona luri ba poti corrupted oiba haiba wai se tasena akoina senja thumja na halle ado aseng bedi corrupted se senja thumja natte akoi tasena akoi da masi mingon da khanganda na lonja lonthupna na thabak ama tawbadu de corrupted hore ana thamoi da corrupted oiba have se manifesto aduga vision document puthok pi ba any political party gi myam se masima corrupted oiba mali because mo sincere oidre habani model state am on thokani hare hauji akoi sida model state ama on thok pada khwaidigi chauna madugi antagonistic oiba maduga mukna gadori ba potche kari no haibada hauji manipur da mayam na uri ba ethnic divide ki ethnic aspirations ki pot mayam phangna bu khona bada khoi masen mukna riba sineba masi hana lotion da model state ama kamai to lakani adu eta near future the model state kamai to laktori within 5 years si manung da yagadori bra ado 5 years I was yamna sangma matam ne aina khanjabada mi amana vote hada ba yari se magi punsi de 10 to 12 times kaktane 10 to 12 times kaktane sahi kun shuru train pana se sahi kun shuru ba anga amana sahi humdra shuru pa se 50 years kaktane 50 years tama mi tara kaktane ma khan ba yado se akoi kaya rak no bol lan du se kaya rak ai gi punsi gi saruk tara thokpugi saruk ma lising ma de yon du se kaya rak people aduna yam lure iba poti kai no madugi potse lakpa matam da aikoi gi people da aikoi na conscientize tong ngi badi aikoi gi rights aikoi na manghan je se am toina hai madudi anobo kano wahi natre adu yam luri badi kai no haiba matam da adumaina haujik yengbiu 4 decades ta Singapore se 4 decades ta Singapore haiba lam se per capita income se mi amada sahi amada tan ba senfam se India gi paisa da akoina pathok sabada se India gi paisa da chawra na 30,000 dagina decade mari gi mamang da sahi nifu gi mamang da 30,000 lairamba se haujiti Singapore se nearly 31 lakhs ne per year mi mana phangi se masi kamai to lakrino sahi nifu se am sang ya akoina sahi 35 sahi kunyam to ngang ne ngarang na handu oiboi ningi mayam da si spare kai 2000 kai do ngarang na handu oiboi already decade ani hograbne hoji haujal abane so aikoi kano da Korea da ai hen Punjab Korea da samalundong la 1970 da Korea da mi amagi per capita income se hardly 5 to 10,000 Indian rupees da oiramba dagina hojik Korea se 16 lakhs now per capita income se masi 1970 dagi reformation paksung hina hauraga kogi 1984 da neba Asian Games tawge na laurukta adu matuna Seoul Olympic tawreise so fast haidi chahi tara mangagi chahi tara terki man midi totally shinmang ame akoi amtang di serious oi se ba haijin na gum se ba akoi amtang serious oi ko issue se karai de leke akoi hingmin nari ba mayam se kasu kaina ba yaro akoi loin khange masida back history da back ta chatla kanda ai gi kano tanaba do matu kanara roi aduna is we are now haidna hojik hingmin nari ba sumaina hingaga akoi kamai to chakot pa yagani kamai to understanding porkani that is much more important maduni akoini am toy hajadi base aduna hojik la iba poti akoina core issue si the address tawdana core issue ha base danga sa hajiki bodo protective oiba akoigi lam kamaina ngakani hojik migrants Indian constitution ne yade haire mitop changak pase akoi myam si India si equal oi citizen kodima anywhere taba yai hai adu etadi 3 crore population Bangladesh tiki laktana north east laigraba sigi machet kara jiri bam da la hajin ba haure khar lai sum haijalani si real kanoda akogi matamdu da Indira ga music ka inagi ba pack to gi matungina 90 lakhs changrabane return oina return record laibada adugi matung changre okay masi changak tawre ba adu aikoi si kamai protect tawdori okay
Amna habi se yam singbo from ni marwena akhoi isu me am sing se address to dring da akhoi na yam larger picture ma yeng di modu akhoi gi oiru da patient amada mamai de lipstick thajalaga kaim ta kana robe enasin thara kaim kana roy mangon de any kind of analgesic thab da kaim kana roy. Now the question is akhoi gi mi sing si gi marak ta yam sincere oiba magi indigenous democratic model me amam leijari ba akhoi community sida adugi akhoi chawthok chaga dawne madugi aspirations me am right me am democratic right me am do akhoi na pulap phamin na rakanda under one roof akhoi na khana ba ngamagadi madu hairagadi akhoi soidna chakolakani ba. Okay yamna singbo from ni atam tang slat de se ki yamna maru ba issue du ni ko akhoi gi unemployment problems yam sound le hekan za akhoi gi BJP ne 9 lakh speaking hai thabak se voted to for congress na se 3 lakh speaking hai mo na se akhoi gi startup policy na last hour da ni congress ki makai di su sahi trama palakanda last hour da khogi election korop kan da khaidu haiga da bak numi khani walinga da startup policy aure thabuk pin na ba manipur da unemployment problem leite na ba na haire bjp ki manifesto da vision document ta 9 lakh sai ado yenga gadi potsi tasing na hakanda moisi pangai da hain budi nataba mo oina na ba ko prajana si matang za noina haikib do samna kanda ko tamoina issue me amla ko da usm amuko na issue mla panga public convention tawi mayam gi khana nei na ba tawi issue sangsali governor da sangsali mass protest tawi smai to dana ai khoi masi gi si makoina thajaba pigi mayam singse praja khoina tumina ignorant leibigi fola khoi kari to botai masi uithok na bona masi sajan thabuk pibe matang si ko akhoi gi se handaki khoi gi BJP gi public address to the tourism de emphasize to hoji hainari ba akhoi lancha haina ga akhoi hainari ba Korea gi wagera Japan gi wagera China gi wagera all this Asian tigers in se moi gi only 3% ka tang thok phang de gai se government thok na te khoi government thok jam to dre ba sumna gi private ki thak ngak tane ba aduna se BJP gi market gi tourism da yam kan emphasize to budu hoi Manipur gumba yam potential ba tourism skills to we ada loida boti skills sang do ne hoji kan te ko ada China gi level me am ji pithvi market ta na ji skill level le begi ne ba India gi na hoji se overall level ji da sarkar na kano PG training PG 10% phadre ba mi gi na 89% ne na skill level le ba ada adumaina my rural tourism gi kari gi scope jam chawi de na ko adu gum to raga self sustain to pa paisa phangpa adu per capita wang khalak pa adu gum daga yengam su yai aduga thabak bi matam da khoina loi ni yeng doi se labuk tu puang ang kam da labuk tu da low khoi dana da hingjang tha ga da mapa bom chaw gra ba ikhlak ba pakhang do khoi gi thaina gi German da ji museum da tham gra ba nongmai aman ba tung gi angang na ugro tham ba rifle da pa laga sorok ta koila yung mo na pareng leng bagi lising tara adu lore da lore du di productive oi da ba thabak khupi ne ba hoji amaru ji production ke mari le na bada phangma thaba emro na ku pi thaba di na khulis di wari boba adu kum madu da thawai yorok pa changi adu da BJP na large scale da pi ni hai do ma ge adu mai na government ki mande adu sarkar na congress na pi ge hai sina mu government ga mari le na ba mali moi nit ki ga su infrastructure ka thaba ho bole da sida India gi amuk su yam nungai bam su le ri ba thak pi thang ji India na gyan ta hodra di strong chocolate dom lady BJP pangera Congress pange any party panjano China da what is going on in China now China da ji torji nangna oje Seoul tham mang chalu thong sau da tham chalu thong sa lor mane because they utilize all the forces mo army je lan lak tin ke no India ngasi lan kya la age but you see mo the pj riba thada riba paisa adi tingi paisa ami torga pam da le exercise bok to BP na ba yok diabetes na ba yok but that is not happen in China all the military myam China never stadium sagera lambi sorok semgera aduna sarkar gi concern minister aduna mana paisa ji puthoga moi sembajida mayum gi sumangi astar tawdong loi torga tawduna thuna ju loi phazu pai kuin chale mase India na he khangdri ngai na development gi adu ada pangangang bo ani ai kaya thaja jade aduna amoro moiro thabak pi base it's very important sai duni laira bagi lei khada lei ba mi kon ge di income lan gadam ni income lan ge thau pi gadam ni thau pi matam da adu gi thabak ada gi thabak taw matam da hauji Manipur da Manipur you in the context the miyam sida phajana masa hingjaba nungai na bagi yam potential of posting se yam tuna groom torga de it should be happen within a very 1 year 2 years ngamni
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕꯂꯥ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯁꯥꯖꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔ ꯀꯦꯄꯤꯇꯥ ꯏꯟꯀꯝꯒꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯁꯥꯖꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯦꯟꯒꯗꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯌꯦꯕ that is part of national character ko one is firm determination another is sacrificing spirit aina phanggadai saruk budi miyamna phangjono na kathok buje ado hojikki telapna manipur da leisi tamo adu rate to kyam claim gado malu se masi de suli le na da ni wato mya voice yam ngaje oja THANGKHOSEI di mkhangjani ngisi yam maru ba ngakni ko khoi ngasi khanase sia mo hena maru ba haitare akogi tamona sai tak pi khiba akoi core issue ma address to da ya de hebdo अजे मणिपुर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गाखोनी मणिपुर गाम खै काखै यारो दु सिंगतम ग अफो मणिपुर कनी सिंगतम ग गुड रिलेशन सिंगतम ग ऑल राउंड डेवलपमेंट याम कन्न हाइरिबो मदु तसिन उब्रागदि उबुदि नते होय मणिपुर द लेबा फ्रुट मसेन मयामगि मक्ता यामना नुंगसु मरि काइदब मयाम दिले अदुबु हौजि क्रेक सत मयाम खक लै मदु बेस्टेड इंटरेस्ट मयाम नमसि थुगाइनब मयाम खक थोलप मयाम लै अदु मसगी पोसी सही मंगा यो कांदा मैनिफेस्टो दगुंबा अदगी डॉक्यूमेंट गुंबा हापगे मोत सही मंगा जे तसिन तौगी खलगदी सरकार सदा कोई तमो ओजा दनबी ना हाइगी बस माइ तौदना मागी नेशनल कैरेक्टर दुगा फार्म डिटरमिनेशन जुग तसिन लेबा सिंसिटी दुम यारगो मणिपुर की सिंग तंग ngasi to khai ta माना इनी अदुना अदुनी का हाइबी पोसे सॉल्यूशन जे विदिन 5 years लाइन सोल्व तो बंगने थाजब लेबा ngasai hawbri khar haire boro to ba agenda mayam sin manipur se problem de re habisi suppose ta ching min hai ching the development wadle imbalance way all development infrastructure makin fund le re we le concentrate to ran blame game se to ne next ta hoi si mi pum namok si insecure we ba even quite yamba meti house insecure re ba khoi ki problems adu kari no sum jeng ba matam da edi handak BJP khangde congress khangde ma khoi di ngasai sai manipur ki oi ba model ama pothok ba suppose ta jing mina complaint to re ku kira na gar shemne complaint si di khoi kano thongde si wal le adu complaint ne ba this complaint complaint mayam da gi mom karikana movement mok laitana aduda jam chawd bena tana existing oiri ba council strengthen han to gi do ne ba hoi gi dairy ba district council members sing se karishu likte ba nothing is there man ba gari ga pha tongol la tori se adu mana to sin da bena ta ba thmoi singna thmoi singna khak ta nete kari na oi gi do bu oi han ba honest oira ga panga have na ta ba oi gi do bu phajan oi la de sense of participation sense of belongingness regional kari no development chap manar ka ne ba pen de ba mayam de na issue mayam thorak pa ne ba ho mo tam de di pick na ho ya ba problem si ho bud imung su aduni society su aduni oja dona hojiksi within 5 years ta sina government na sincere ba asem to ning thabak to reality do onthok ning gadi ta sina ma khoi de khallaga di mu uthok pa yabra yadab te sidi lubu thabak sin de na sidi ekhoi gi du khan de na mayam boro tor ga panga have to kan de have na oi ge do ba from where to start ekhoi gi context to adu de ho ge do ne for example the which suppose ta demand me am leching da adi do demand me am leitna adu gi framework ne kari ki state ne me am lo thore dna horup ga horer local body strengthen to da mathang thorok ne ba adu de gi core issue from the small issue de gi do mi si sense of belonging ne sense of to haladi suppose ta set na di pesa leite harakan adu ready okay centers lena center they can directly funding it adu gumba kano jana ba to ready force promise the thabak supi gini ha ba dumut ta mi si employed to mena phaya ba problem si rural in people ga village people khat na se lo ba mi kangbu si di whole year employee oi de ba okay oja ya mixing thabi core issue address of the bani ani som sense of belongingness and participation le bi habani do sarkar na thamoi singna malan vinita ba
तो हम भी गाड़ी खर पीर का याम ना कोई फजब गाड़ी का तो ngam हम भी तो को हमने हाई व्यू manifesto ga degi my vision se masi urkan da akhoi mamang jam I gre ko akhoi gi experts sing na degi di khang lebang a posing sina Latin America ji mun chang ba magi Cuba wagera degi di akhoi gi Brazil wagera ko Guatemala wagera mui jo khoi smaina ching ga tam ga smai tong no ba jam sang tor me ba kai do ra phagi ga da plantation economy na bu thoi moina se chu tha ba da moi maming le dana se ada magi ching gi sinau sing si da होजिके हॉर्टिकल्चर की वजह चागी वजह तौकान मोय लेबर स्किल लेवल लेतबदगी वैली दगी लौरपा अदे टेक्नोलॉजिकल नो हाउ खापदे वैली दगी लौरपा अदे तिनराबा अदे पोतुना माय होरागा फजना योला कांददी इन टर्म्स ऑफ मिलियन फंगलपदे मिलियनर वरपा मदे नुआइदना वैल्यू जो शेयरिंग तौरपदे पंग नुसिनगी बदुनेबा it is happening in Latin America ado de akhoi madhugi lesson to learn tam bai aduna akhoi su sai ojana habado atopade purga adu tawni ada tawni habada regional oriented oiba mafam jigi specific oriented oiba pot to the base torga pot yamna tawge na khaladi even uziki se posai thak matam da cha nung thare khalaje ba masan loan loni sai je sai tara maya da ne phangdoi je adu ki changadab labor paisa nung sa bank ki my loan darkar wakta my lamdu restart torkani ko ada singi sinau sing da uja yam nungai bam ne se they have right to use the land but they didn't have right to own the land lamdi mapudi oi dedana ko lamdi sina bane ba ada masa ra dumaina mana luxury pot da hai ba pot tang coffee nung bi tha da torkan da loan lorpada restaurant dum torni adai di kana ju singju restaurant dum tore lam ada paisa ju bhari thoe thokpadugi tampak tagi mi sing thabuk suminaraga value sharing tore helicopter bo moi loi yani okay hadi atop lambi mayam kha leine aho jan tapi boro to roisi practical thabuk to simat mafam du sana ba suited ba local adjustment ya ba chana bi to semne ado ojalan cha matang samu laksaning si matam si khadi hne longning mane du ojada yamna amtanga kan to jige hantaki khogi election gi propaganda sta yamna moroina have se 15 years of congress rules na hai si Manipur si angbat phangna chakot thorang progressing tamga manabu thakta chakot pa progress so far in the history of Manipur 15 years simana chakot pa sam to udri na congress na claim tore BJP na mo hai ba sahi tra mas daga si changi ku chaw khat si luire he thada ki paisa ga thor mi ba pochiga hargi condition ma khak leire aduga project funding myam thada ki bisi kari gi tamok to no utilization certificate pi bangam da myam yaurisi aduga de kata sangi paisa हाइबगी क्वेश्चन मखक सुले मधुगी पॉइंट तुदी मरोइना अखोगी कनोसा करप्शन तौरे अदुगा disproportionate asset लेरे मखोई they are liable to be अखोगी arrested नत्रगा sent to jail हाइबगी ऑफम से लाकपने अदु मसे खोइना तंबया ब मतंग से बोथ बीजेपी अमसुंग कांग्रेस अनिमक्ता अखोगी मणिपुर प्रजान हाइनिंग बा अमसुंग मखोइदा false promise का तो वंतो बीजेपी बिदी कोई टेस्ट तौरे सोफा कांग्रेस की 15 year टेस्ट सोकरे कंटिन्यूअसली ओइना अदु मगी असेसमेंट सिपाउ ले सिमदुम ऑन रिकॉर्ड लेरे BJP की दिलाक्तरे अदुबु अखोइना हाइजनिंग से प्रजा मोइना अखोगी सोशल थिंकर मोइना तगे एक्टिविस्ट मोइना अखोगी सरकार पाई बद जाउगदर मी सरकार से पाइनिंग मातरिंग गो निम पाइ गेना खोदरि गातने अनि मक्सी अमनु पार सो करी हाइविनिंग अखोगी डेवलपमेंट की मतंग से तसेना मसे अखोइना एनी नसाय होजि ओजाना हाबि बरमाइना अखोगी ओइबा नसाय तामोदा हांबिगी बदो अखोई job pigani thabak pigani adu pigani simi waheni hare okay yare but kiri badi mapalam dagi transnational company me am corporation me am porakanda corporatized torakanda hawai dona akhui si just simple manager o helakanda owner di oibang mahugda ba haitare particular institution corporation me am dugi madugi model du da chat toribra yam kiri se aduna ngasagi ojansu haibi duni akhoi gi local model ama laigadam ni koi leidana su lai ni for not only 200 300 years natiba thousands and thousands of years ya akhoi gi model du dai koi hingjara ine nungai ni hingjara ine kanam tan akhoi amta disturb tawna dan adu yam sena haija ningi di kaino haiba matam da hobji korea da Samuel Undong se 70 da pak sung hina hodom na what am khakta ni sinai se kaino da we too can do it अखोई सु ngамनी हाबसे मीने तौनरा दि अखोई सु ngамनी लैटिन अमेरिका द मोने नुसिनबो ngамता दि अखोई सु ngамनी बट इंटीग्रेशन और नुसिनबा सिदा अखोइना सोशल मॉडल अम खक पुथो कांदा अदुगा मदुगी कम्युनिटी म्यांग गे मरकता सक्चानरगा सक्चा हाइजानरगा ते यारो अखोइदा यामना चावबा हजि तामोना तकपी बट माइना सोशल मॉडल
political model economic model mayam changi ba ai koin thabak pi ba haiba se state sigi oi ba achoba economic model amagi part amo igadabane ba madura job create togadabane natta dana ai koina white collar job ta blue collar job ta ai koina thabak atolo pi gani haibagi wakhal laita ragadi like ta seng na haijata ba hojik in reality da akoi mang da lai ba like tamja hodro mayam sigi life na kamai le hobo aduna masigi layer by layer khan ba taragadi akoi institute of labor tasina manipur link khat pachangi fajana lehen bachangi hoji skill labor lai matan da hainari ba sumaina aduna akoi na pamjaningi badi kaino bra model sing ase yaudana akoi na si chakhot ngani si chakhot ngani na haiba se khudam oina akoi gi kari ba representative sing ase mikal gi matam natana karamba matam da people ga connect amu hanna tawdoino magi mayum da unaba changbada appointment gi ibigra na kayara khana get leptoi no after election yam thuna la ani mase loi lepani thongal da adai ding hak lai daga hojina praja bu yam siwa mapan da chaki manung da chaki phone chaki ngasi meeting lai na yenga lai hoba mayam duni amu oira kadoi se hoji yam nuai na ri rangon na chapmin na ri hoji yam luri basi madu lakwa matam da people gi damakta ne thamiba say 5 crore da natka 15 crore lakani haiba local area gi MLA gi development fund sing se kamai to utilize to dori so the village itself the constituency itself should have a proper planning proper model of development akoina say any lamlai constituency hire su natka say akoina fungyar da hire su constituency masamak tu gi natka madugi manung da lai riba village sing dugi model ama akoi smai chakot ningi aikoi gi oiba phangpam tokpa local area MLA development fund gi aikoi sigai pami haidana people ga direct connect to ngambagi right ama aikoi da leibam thoe aduda kari gumba MLA duna yata daga di 5 crore dugi manung duda aigi khunche chakot nabgi aikoi voter chatruk leibani adu etadi aikoi yenthok na resi chatruk sida kya phangpam thoe then okay any trade ama da industry da natraga kanom da Thailand da tawri sumaina aikoi trade ama hawrase madugi trade license phajana pitoga thumok saba hibani madi khoyok pa hibani madi nga pha ba hibani khundo sinabi groba then adu oitadi adudagi lakpa profit tuna sendong duna koila su thani culvert su semgani labuk su semgani ching su semgani u su thagani lo yarne adu natraga di hanjan u yarne ba akoin u yarn ba sawbam thokte ba survival lab se aigi imang da angang isa lai hok tok da nar kan hidak leina bagi chingam da u yarn da ba yaro oeba aigi isa nu pi du puthana bi dawta chingi lamda Pina Pamakan Purak Pase, I quit Amutan the Tiv Tengarise. I hing a mopok and a manang and the poor mind people but she Kongayam. Madugi accessibility is a Kaido Bueno Hospital Tan in Paltan Porcaduise. Kaido Bueno Sijagumba, mind to win my Panjare. A chocolate hospital, ma'am, like advanced like Cole. I quit Kayam Yam, the Kayam Yam, but mean a Heidiba, chocolate hospital, sing Kayam Yam, the Kayam line and Sangam Bagay. Of the can be over. Aduna, Hojik Hospital, the Bengal, the Yamline, Hidak Lem the Pangi. A coach the Kado Hidak Pangande. Government Hospital, Nedi High. Hidam the Pangde. I call you among Hidak Hospital, Lumanaka, pharmacy, Tan Chien doing. But I out to the Hidak Sad and Halaka doing. Aduna lady opposite of Habi Marmana. Tasena representative ne Haibataragadi, particular first as a representative of that particular constituency. Magi Kendra Dugi Mihut Amanina Haibatagadi, a saying by Mihut Oibio. Okay. Yam Pazabakanoni, more in the Manipur Posi, Kogi Borkimatam da, Kogi candidate boat lake with the Visingsna, Kogi Botasing the Prazamiam the Lago, Uni, having problems, Sauna, Adu Kar Mutung, Unanabu Honokanda, Koitamulan San of the Tapiki problem, the Yamna, common problem, they must meet with the Loy Company, do Tasino public representative, people's representative winning Bataragadi. Hai waklon ngasi kogi oza danabi adagi tamulansa ade oza THANKHOSEI ahum ngasi pibirba waklon sita sena gadi akogi Manipur da leba politician amasung political parties sing ta sena mase khara do ursu lobde am tina kana gadu male adno vision document or natraga election manifesto have post da pangi ibigi muhta ta sena in spirit and in principle ta sena action oriented oba thabak khara kamaina oibgani kamaina oiro habigi matang ngasi pibi khiba kogi guest ahum na pibi khiba idea session mayam de khara do ursu lobir ga ta sena khonra gadi akogi ngasi gi khanane ne basi yam na phungfa bne khanjage loina vision document amasung manifesto da su hena phung phabu or kan habgi wakhalon du thamja baglo na ngasi gi dangta di manung hun gi losim gi tanja yokslagle loina ngasi gi manung hun gi thorom asabu yana phung phan gi biga kogi tamolansa oza THANKHOSEI amasung oza DHANABIR LAISHRAM ahumbo amuka na thaga sa phung doksari loina na mathangi edition manung hun na phabu gi ona di bijeng tabi punam tagi ngasi gi oindi kanina bi athang ni sari